Sebelum kita ke bandara, kita mampir dulu makan siang di Pondok Tempo dulu. Ya, siang. Kita makan ikan goreng gurame. Ini menunya sederhana tapi memuaskan. Ada sayur tumis, ada tempe tahu. Pokoknya kita santap saja. Selamat menikmati teman-teman. Iya bagi mi.
ambil mie mami. Tolong sama cek di atas. Ambil mie air ya. Ambil mie dulu air itu. Air minum ambil. Masing-masing ambil air minum. Bubung, ambil mie air minum air bubung. Bubung, air minum ambil. Insyaallah. Jaya selalu anugerah Kapolri. Ya. Halo. Selamat tinggal. Sekarang waktunya come back to Makassar. Oke. Ladies and gentlemen, in accordance with several letters of that regulation, we are going to demonstrate the use of safety equipment and emergency procedures. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur. 2 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang, kiri dan kanan. 4 jendela darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur di kabin bagian tengah, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Mohon luangkan waktu sejenak untuk mencari lokasi pintu keluar terdekat. This aircraft has 4 emergency exit doors with evacuation slides. 2 in the front cabin and 2 in the rear cabin, left and right hand side. 4 emergency exit windows with evacuation slides in the center cabin, 2 on the left hand side and 2 on the right hand side. Please take a moment.
sampai di sini dulu perjalanan kita company holiday dari Makassar ke Malang, Malang ke Makassar. Jadi tunggu video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Thank you.